Ibyishimo ku bakunzi ba Miki na agapromota aho yakoze ubukwe kabisa, ibintu bimeze neza gatanduko, kandi aka kanya bakaba bari mu byishimo, bari kunywa berebura bavuga ati ibintu byagendeze neza gatanduko, kandi kabisa nibyo ndi kunze twinjiremo. Bimeze bite? Uwo bita Regis agahinda kenda kumwica, ari kurira ngubu, araryamye ari kurira, abana ngubu ari mu gishanga kabisa, ari guhozwa n'abatari bake. Regis reka nze tunonosore turebe ukuntu bimeze, nuko aka kanya tuvugana live iri kuba ku rubuga rwa YouTube. Miki bari kumusezeranya kabisa aka kanya, abavumvyi bahageze, abari kuvumba utuvuta baje kuhagera, ndetse n'abavumba barahari kabisa, n'abatumirwa ibyamamare bigiye bitandukanye, Kiramani, Clapton, Kibonke, babamenya bande bose barahari kabisa, ibintu bari kubikora gatanu. Kandi ikintu nabyeresha mugenda mukora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza, amakuru agenda abagereraho igihe gatanu. Kandi uko bimeze, uwo bita Regis amaje gushira video hanze avuga kuri Miki ukuntu ibintu bimeze gatanduko, kandi avuga yuko nta mutima mubi, kandi ashatse umugabo mwiza kabisa, avuga ko ni bande babyare hungu na kobwa baheke kabisa gatanduko. Kandi ikintu nabyera cyo tugende tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kabisa. Ikindi nabyera cyo umuntu rero wakora subscribe cyangwa se ikeneye kwamamaza ni 0733 35 kandi ibikorwa byayo bikazamuka neza gatanduko. Kandi ubundi tugende duhura mu biganiro bigiye bitandukanye kugira ngo nimugende mucikwa kabisa gatanduko, kandi tuzahure mu biganiro bigiye bitandukanye. Umuhungu wanyu Karima ageze nk'ibisanzwe gatanduko, kandi mbabwira ati ibintu bimeze neza gatanduko, kandi ni mofa yaga fo